Branka Veselinović je najstarija živa srpska glumica i zvezda jugoslovenskog filma sa svojih 100 godina i 80 godina dugom glumačkom karijerom. Glumila je u više od 100 predstava u pozorištu i u više od 50 televizijskih serija i filmova. Studirala je glumačku školu pri Narodnom pozorištu u Beogradu od 1936. godine. Posle 2 godine studija otišla je na praksu u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, gde je i postala glumica. U Novom Sadu je igrala do 1940. godine, kada je prešla u Beograd. 1948. godine igrala je u prvoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U svojoj matičnoj kući, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, odigrala je preko 40 uloga. Dobitnik je Sterine nagrade 1964. kao i brojnih plaketa, nagrada i priznanja za svoj glumački i humanitarni rad. Branka Veselinović je od 1984. godine bila ambasador UNICEF-a. Osnovala je Fond Branke i Mlađe Veselinović za pomoć invalidnoj deci.